Sretan ti dan muškaraca, Buraz. Vjerojatno me sad malo čudno gledaš kao kakav dan muškaraca. Vjerojatno nisi ni znao da je danas 19.11. Međunarodni dan muškaraca. Mislim, ne bi ni ja znao da mi friend nije rekao da mi nije poslao video. Ali da, danas je kao naš dan. Iako siguran sam da ti nitko nije čestito, nitko od žena ti nije čestito, niti si dobio ikakav poklon od njih, kao što je uobičajeno za dan žena, da svi dajemo ruže curama. Danas sigurno niko od muškaraca nije dobio ništa od toga. Ali na kraju krajeva, nam muškarcima nije bitno da smo u centru pažnje, nisu nam bitni pokloni, ali eto, ja sam htio snimiti ovaj video čisto da ti dam do znanja da neovisno šta radiš, kojim poslom se baviš i neovisno kroz koliko god težak period prolaziš, da si vrijedan, da imaš svrhu i da ako se trudiš da budeš najbolja verzija sebe, ako se trudiš da pomažeš drugima, da budeš koristan drugima, svojoj curi, ženi, prijateljima, obitelji, vrijedan si i koristan si. Muškarci danas stvarno ne dobivaju dovoljno, kako da kažem, ne pozornosti, nego jednostavno ne hvali ih se dovoljno i onda se puno muškaraca osjeća nekako zakinuto, zapostavljeno, kao da su nebitni, jer u ovom svom modernom svijetu danas ovaj feminizam kao ne, žene su jednako dobre kao muškarci, žene mogu sve same, ne treba im muškarac. I žene i muškarci imaju svoje uloge, na kraju krajeva ne bi se mogli razmnožavati da nemamo i žene i muškarce. Naša ljudska rasa ne bi mogla opstati da nemamo oboje, tako da svako ima svoju ulogu. Ovaj video nije s ciljem da ja sad govorim muškarci su bolji od žena, svako ima svoje prednosti i mane. I evo ga, nadam se da se ti bar malo ljepšo dan. Ako jesam, baci like, slobodno baci i follow i možeš dalje nastaviti scrollat.